Članstvo Srpske napredne stranke je svakog dana sve brojnije, što je pokazatelj da je politika koju vodi Aleksandar Vučić okrenuta u korist naroda, rekao je Zoran Tasić, predsjednik opštinskog odbora SNS-a u Opovu. Prošle nedelje se 50 ljudi učlanilo u SNS i to su ljudi sa visokim obrazovanjem. Danas je skoro čitav opštinski odbor PUPS-a prešao u SNS, dodao je Tasić. Povod današnje konferencije za novinare i ovog današnjeg veoma bitnog dana za nas jeste učlanjenje opštinskog odbora PUPS-a u Srpsku naprednu stranku. Izuzetno mi je velika čast i zadovoljstvo što sam ja danas taj koji otvara ovu konferenciju i što ću imati čast da danas dam saopštenje. Drago Terzić, bivši predsjednik opštinskog odbora PUPS-a, rekao je da u potpunosti podržava politiku Srpske napredne stranke i njenog predsjednika i premijera Aleksandra Vučića. Terzić je naglasio da je samovoljno prešao u SNS i da nema političke koristi od toga, već da želi da bude u pobedničkom timu. Također je napomenuo da SNS na predstojećim izborima vidi kao stožera političkih promjena, oko čega će se prepoznati šta je interes lokalne zajednice. Ja sam na neki način uzbuđen, ali mislim da sam dovoljno koncentrisan da vam kažem da mi je danas puno srce zato što ste svi danas uz mene. U životu često donosimo važne odluke. I ja sam danas donio jednu važnu odluku. Ne samo ja, nego i moje kolege iz bivše partije, sada već bivše partije Ujedinjenih penzionera Srbije. 10 godina sam bio član i naprosto sam današnjeg dana rešio da pristupim Srpskoj naprednoj stranci. Ne mogu da budem član inertne i spore partije koja sporo realizuje svoj program, a s tim u vezi da gledam pobednički tim koji igra dobro i koji igra u interesu građana Srbije. Želim da budem deo tog pobedničkog tima, ne samo ja, nego i ekipa koja je iza mene. I zato danas otvoreno saopštavam da postajem član Srpske napredne stranke. Zoran Tasić je u ime Srpske napredne stranke Dragu Terziću čestitao prelazak u redove naprednjaka i poželeo dobrodošlicu. Ja bih želao u ime opštinskog odbora Srpske napredne stranke i u svoje lično ime da čestitam, Drago, vaš današnji prelazak u SNS i da vam obećam da ste ovde rado primljeni i da vaš rad i vaše angažovanje može samo da donese dobrobit ne samo opštinskom odboru i kompletnoj Srpskoj naprednoj stranci. Također zahvaljujem se i vama, porodici Puno, bit ćemo pojačani u Barandi, želim vam dobrodošlicu. I želeo bih još jednu stvar da kažem, a to je da sam prelazak današnjeg opštinskog odbora PUPS-a u SNS dovoljno govori o podršci koju Srpska napredna stranka i premijer Aleksandar Vučić imaju. Ovo je samo niz, ovo je samo tendencija koja je nastavljena i koja će se nastaviti u budućnosti. Pristupnicu SNS potpisali su i Žika Nestorović, predsjednik opštinskog udruženja penzionera Opovo, i Branko Belanov, bivši predsjednik PUPS-a Sevkerin, koji su naveli da su se na ovo odlučili pošto se pokazalo da SNS brine za svoje građane i na lokalnom nivou. Na prvom mjestu zato što je to za boljitak svih građana ovog regiona, a inače kao sada već bivši predsjednik PUPS-a za mesto Sevkerin, odlučio sam se da je ovo prava stvar jer jednostavno građani prepoznaju jednostavno ko je Srpska napredna stranka i želeo bi da je podržimo u potpunosti zbog toga što jednostavno to je opcija pobedničkog tima. Zbog teškog materijalnog i socijalnog položaja penzionera, a i teškog funkcionisanja uopšte same organizacije, napredna stranka je ta koja je jedina ponudila pomoć i mi s obzirom, a ja smatram kao odgovornim za napredovanje i da što više pomožemo ljudima, da je to jedina opcija koju treba da podržimo i da budemo u pobedničkom timu. Po tome kako su se do sada stvari odvijale, po rečima Zorana Tasića, ovo je tek početak trenda koji će se u budućnosti nastaviti, zato što su građani prepoznali politiku koja se vodi u njihovu korist, a to je politika premijera Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.